anwumre de muhu mabrante wa anya boni ye group ni nam ye ni panai na ye no hini bi na nam ena ase kasa we muame ada oyo ba wo be ma pom se be ma ye no hini bi na sit na no hini na ma say na kasa na ekwan ode ye nam so na mo aye ene say ye de na ba ye ntie otini ye tie wo mo ye group wa mo group no free he ye free he man ho vigilantism ye twa mo odi be group wa ye otumfo nkwanta nan ne he nkwafo okay mo free he man the buy mo asem ne say anwumre de hu ye ha anya bone papa no oba afoforo no ye ne nasom papa ba ya otumfo nkwanta nan he no wo yi wo hene ntikasa nana your friend is any come din dey say nana bo wachi dan kwa ababiu okay timo na mo som no e de na asie na afia ye be wura mu ye di bronya no na e wo so ohwe no wa hwe o me come ska o ma 2.5 en kwa fo se en fa nko di bronya sabi ye di na chi no so no e kroma adwuma kra ye nya bi nya afia twa mu a ya baba be si we mu no ana de be wura 2024 yi de ye di be wura we mu no 2023 2022 ba 2023 eno ma mo sensei 2.5 250 cedis na kamba so ma mo say want to say interest come and say o my 10 cedis ne mo me so yeah adwuma be na mo ya se ka o ma musika e kire so one ye ne nam ye ya na drive no e ba sa ase so ye ya na ye ko ne sa ase so ye okwa yi a ye ya na ne kwa yi no bibi obe bia ye nim bia onye imponifie kra na ye ne ko ho plapla ho yi bibia ma na odema ye no ne secretary na de brem ye odmi no di kan de share me se na mbusa nse aska odi ama mi ohene ese asoma mi ana ase de no wase o ye sha ye mfa nkodi bronya no se yensu ye di wachi ye nya adwuma bia ye wo yere wo ma ekromo me say me did funu me decorations but me nya adwuma anye because of papa wo ye di wachi nti mini ama ko me driver for ka o munya bi ntwi wo ye di wachi nti man so sem ne attacking no kromo nti wa don ho bebo bia no anya man so bibia anya ya se wo abusu apanyi na wu ama ya besie ni kromo na ntokwa siye ofa ntokwa ni si na se ye kwayi no ye ja ntokwa no kwayi na nyumre ne ye san ba e mai ho no afi ye bedru ya kromo for boys ni bi ense kan ni manum di dwagu ye so adamu mum free ho ye free ho bi si edi na chi ena ye manso sem we di manso take no enti ye bedru a boys no se ya bo efie bim ni pa baako tinya asem ketwa na adwo no ye che na ntwie amlika ade chia no papa na ye duru nana ho se nana sei na esi wo himanyu na boys na den sekan ni ma ebegu ye so papa ni ka kire ye se ne ho nya charge office na asem bi asi a high charge office nam de aba wana otu ne ka puwa sabi pa nyina ye no nam na asem atu ye nye bebo wa mania asem a o ka kire no ti papa no ye di na chi amfie na ye plot so ye kwa yi ye fa ha wan fi yen ene say ye etetnai afia ye simu se bi obeto ne nsa e de afre se bi me mofra me ne mo nam kra no aden na afia ye frim no me ne mo ana asom na ye si afifufrum na mo masom ya hwe a won frɛ yen afi kra de police for ana abaye so say ne ntoma ye wo ye ho ti obey police for mechi enye ntoma no eno ya ntwe ama police for ne afa mu ene say ya tena ho a ya hwa so obefre on frɛ ne say de abedam ti enwumre de mu hu ye wa ha eno anti na ye de ba eboni bi ani pani pa wabo wa mane de papa nanso no mo ne nana won hihye bi se e wo se wo mamu sika boti bi mamu de kodi bronya ana se brano wo sika bi a wo se wo de mamu efiri se wa mane bom no o tie me wa mane bom no se mo nya adwuma so mo wo yire wo ma ebi no anka se krom nsa no dwuma ko som wa hemfie de se kanya da bi adwuma saa ada na mo gya mo adwuma ho
na mudi na echi na mususu se emwa mo na moda so di echi afi mu nyina 250 ejina asema o ka kire wo se emwa no na nkwanta na nyina ejina obehwe wunya eji mu te nkwanta na so ejina wi ya hwa still na de kwa na eko wonne mo kansum sembi se mutumi di nachi man kwanta na ejina obema musika botin bi ana so obema e plot kra so ya hwa plot no so anfa ama mo ne secretary ntimi ye ko gina plot so ko dwi sa afi de me be cheska na e de ama mo afi no be so e be ko lalai ti se mo mususu se nana ne mo ani ne ye oni ye ani ne ye ye de ya kra ne se empo obi sua adwuma wo ho a na se bia 2 days kra want ne nka u follow no ko bisa ne se e bia me de she adentina me nte wonka na obi e ne wona me nka kwa asusu nyan ko ba bia unya adwuma bi ko ye kra ofre wo se ogya adwuma ne to na odi na chi samo de toto obrempon bi ehenkwa wo ne wo nam a omudi ye chemu ana ebi die ne sei afi omunya sei wa ha wa pia ni mu ho onu o ye driver ni o hin timi gino ka chen sei ya ne hu fin bi umpe atale panhye una papa na edu achi na yenya adwuma anye no a wo beto atale pa me ya hye no wo gina wo sai di atem eti mosai free na chi na afimuni afimu ana ekoi wanya henkwa afoforo wakofa nkrofo foforo de omu ye adwuma ye kra de adwuma na wo akofo mu na nye ya na emum no nya ye kwan na enko ye baabi ye ni case bia mususu so ne mu ani ni ye woni ani ni ye kra eti ese nana ne de na wo mo ho ese ne ntoma efa ntoma na ye de kokwa yi ye de kwa anfie ene che ahenkwa che ne sa no ma ene wo ye ho mo said the abranche di na asembe da ye no se omodi ohene ne chi ache omasom no na ohene no ehye wo mobo se sumo a omosum no obehwe wo mo plot obema mo bi sika obema mo bi na so omodi echi ache said the nana no eni mesi ko na chese nana no endi ni bo hye so hwamodi abam yes na chese kwase abu bi 7 abam ni ade na 7 asampani focus mi se kwase na mi ani kurusu obi en ho obeko police station obeka na asem ya da obeka ama na yede na emum hwehwemu na be ma no kre na yede eda di enti me frɛ nana se na emranti bi woni krum ho no omoka eye no kre ana ase nya no kre anka no mi ka bi san se wonim wo mo e ma ne ka se ane na asem be ne wo e ma meka sobo a se bi o mo de bo na nyina e twere nana ena nana ka se wono die woni asim bia aka ba bia mranche ne pebia mo fanko mpo mo fanko court o se wo sim mranche we pa o mo fanko court sana nana ka yes nanka sebe mehwehwe se nka nana beka se bia me ninchemu bra me hono mo wo mahimfia na hia me hana me nchemu ntwew nanso nana nka sa oso mo fanko court o se ba bia o mo pebia o mo fanko even court kra o mo fanko ye manisia